Ассалаумалейкум, Бишкек кабарынын көрүүчүлөрү, жалпы баарыңыздарга кутмандуу күн. Бүгүн 2020 жылдын 9 февралда авторынок Бишкек жолдун жээгиндеги арзан аралаш унааларды көрсөтүүнү улантабыз. Көңүл экранга буруңуздар, биз көрсөтүүнү баштайлы. Mercedes CSK жылы 97, объем 1.8, баасы $4500 деп, номери 550 19 30 33. Правый руль Nissan X-Trail. Жылы 2003, 2 объем, автомат, газ, бензин. Полный комплектация, автозавод барган. Баасы $4900. Номері 0702 28 65 41. Golf 4, жылы 98, объем 1.4, механика, 160 000 сом. Номері 773 700 260. Правый руль Mazda Demio, жылы 2004, объем 1.3, $3800. Моторы привозной дед. Коробкасы автомат, номері 0709 91 51 42. Honda Fit, жылы 2005, объем 1.3, $4700. Номері 0599 99 92. Benzinde takmıştı mı? Honda Fit, номері Россиялық екен қазір. Учет қаяқта? Учетта Россияда? Учетта Россияда. Қазір бір алам дегендер болса, сізден алам дегендер болса, сіз қандай доверенность бересіз? Қанша жыл алады, қандай алады? Наверное, келгенде жаста келген. Анан жаста келген болса, уже жарым жыл өтсө деле, 2 жылы бар да почти. Дағы 2 жыл бар. Да, 2 жылда бар. Сонда 2 жылдан не қылыш керек болады? 2 жылдан неше сом ғой? Надо будет штрафын төлеп қойсаңар, 1000 сомдай ушундай. Не өткізіп алсаңар болды. Айдап жүрсе болады, да? Налогын төлесеңер болды. Налогын төлеш керек. Жылы 2002, 186 пробег, 1.3 автомат, расход 107 рет. 220 000 сом екен, болуш қанша барасыз? 220 берем болсын. Болушында 220. Несін жасаш керек қазір? Ешнесін жасабайды. Только бензин құйыш керек, отырыш керек, айдаш керек. 4 тысячаны алмастырыш керек. Мына рагаларын да қойып берем. Қызыл түсті дағы бір правый руль Toyota Vits'ті көрсетеміз. Жылы 2000 объем 1, айтылыш басы 3.6 деді. Қазір унаның несіменен сөйлештік, болышы $3300 деді. Номері 771 11 94 98. Kardı maşinası. Başla telok olur. Başla telok olur. Honda Odyssey Prestige, жылы 2001 2.3 автомат. Басы $3700 деді. Состояниясы жақсы деді. Номері 077 35 82 35. Слепой панель. Болуш қанша болады екен? Болуш 3,5. 3,5. Привозной ходовка полный жасалды.
Ходовка полный жасалган, мотор коробкасы привозылган экен. Жолдун жеңине дагы бир Millennium турат. Ушуну көрсөтөбүз. Жылы 2003 автомат, $4700. Бирок дизель экендигин эске алып коюңуздар. Номери 0707 19 65 65. Кызыл түстө транзит номерде Nexia 1 323 пробег, жылы 2007 A1.5 газ, бензин. 120 000 сом дейт. Номери 559 75 76 08. Toyota Aristo, жылы 2003, 3 объем, кара түстө. Баасы $4000. Номери 0709 76 88 33. Audi 100 старушка, жылы жазылган эмес, объем 1.8, расход 7.9 дейт, 90 000 сом. Номери 0706 91 59 07. Audi S4, жылы 93 2.6 механика. Расход жүзүнө 9 дейт. Бала жакшы экен, мотор коробкасы жакшы абалда дейт, баасы 160 000 сом. Номери 0709 80 40 66. Subaru Forester, жылы 2001, 2 объем, автомат, $3300. Номери 500 2 95 00 01. Nissan Zafira, правый руль, жылы 99, 2 объем, $2900. Номери 772 88 20 89. Honda Accord, жылы 99, 2 объем, газ, бензин. Баасы $3500, номери 078 97 77 90. Honda Odyssey Absolute срочно сатылат дейт. Жылы 2006, объем 2.4, $5300. Өтө срочно. 0717 05 36. Жолдун жеңине Toyota Ipsum эски кузовундагы унаа турат. Жылы 96, 2 объем, автомат дейт. $3500 баасы. Номери 0500 10 01 50. Жолдун жеңине турат. Дагы бир Subaru Forester, жылы 98, 2 объем, 5 турбина. $3000. Номери 504 25 99 99. Golf 4 универсал. Жылы 2003. Ага, объем кайсы? Объем 2.
Расход жүзіне 8-11 дейді. Срочно. $4100 номері. 0706 311 169. Honda Odyssey Absolute жылы 2002-2003 автомат. Срочно дейді. Газ, бензин. $3800. Моторы привозный екен. Номері 0502 75 74 75. Достар, S4-ін көрсетеміз. Жылы қайсы? 92, объем 2.8, 150 мың сом дейді. Бұл болыш қанша алатын? Болушу 140. Аз бір реальный алам дегендер болса, несін жасаш керек болады? дөңгөлөктөрүн алмаштырыш керек, шиналарын болгон үчүн. Негізгі баяғы ойландыручу ходовка, мотор коробкасы жақшылау? Жакшы, баары жакшы. Ала жақтарда ойланбаса болмайды. Ойлонбой эле койсун. Номерді жазып алыңыздар. 074 51 45 52. Honda Civic Praviro жылы 2002, объем 1.7, $3800 дейді. Номері 0734 25 67 12. Достар, мына ушинтип биздин бүгүнкү жолдун жээгиндеги унаалар чыгарышыбыз аягына чыкты. Кимге видеолор жаккан болсо анда лайк баспаңыздар, суроолор болсо комментарий калтырыңыздар. Биз кийинки чыгарышты көрсөтүүнү улантабыз. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.